Halo teman-teman, kita sudah sampai di kebun Mitoha. Turun Amin, mau turun enggak? Dia bingung baru pertama kali kadieupan. Mana? Iya. Masih dia ada tanaman kacang nih, emak dia. Lihat galangan mana, lihat galangan. Mana ada Teh Inces? Ayo maju. Ada Teh Inces. Habis panen guys, jadi belum paculan. Tuh, jangan lama di situ tuh, di ujung. Cenah kan nak kebon doang, kebon batur ke teuing ditoong. Yuk ke saung. Pak undang-undang bedong acem dia. Biasanya sok ayam. Mau lewat mana nih? Itu gerak dia. Kasih tuan dulu dia, Mak.